Сите возила кои поминале на зелено и добиле казна од системот SafeCity на крстосницата кај Илинден во Тетово, можат да се пријават во СВР Тетово за повторно разгледување на казната. Qytetarët të cilët momentalisht ngelin në udhëkriq, por kanë hyrë në ngjyrën e gjelbër, të njëjtit nuk u shqiptohet dënime, por në qoftë se eventualisht ndodhte njëjtët që u shqiptohen dënime, lirisht të drejtohen te sektori për punë të brendshme Tetovo për të rishqiptuar rastin. За да се реши овој проблем, општина Тетово одлучи да ги замени сите семафори на оваа крстосница со нови и модерни уреди. Распишан е тендер и избрана е компанија која ќе постави нови семафори низ целиот град. Ne veç ma kemi zgjedh operator ekonomik, kemi zgjedh firmë e cila do bëj instalimin e semaforëve të ri dhe ndrimin e këtij në aktual. Pra gjithë kryqëzimet në Tetov do të kenë semafor të ri, do të kenë semafor modern dhe sigurisht që do të rregullohet edhe problematika që është paraqitur për momentin në lokacionin afër shkollës mesme të mjekësisë. Ја сам исто така изјави дека е неприфатливо предупредувачките табли за камерите да бидат поставени само на македонски јазик и бара тие да се заменат и да бидат поставени на двата јазица, вклучително и на автопатот од коридорот 8 на територијата на општина Тетово.